Koe nei te rā 27 o hune anei ngā taioro o te Tairawhiti. Ki Ngāti Porou, kua hua kina ngā rehita mo te kura māhuki-huki a Ngāti Porou. Ko te aronga matua kia poipoi te hunga koi no Ngāti Porou e whai ana i te toi o te reo Māori. Kia uru mai ki tēnei wānanga a Kohere. Ki Turanganui a Kiwa e huro ana te Tairawhiti te kōwhiringa o Jared Prophet ki te kapa ōpango 2025. He paumua o mua no te tima tuakana o te kura tuarua o Turangatāne. Ki ka hungunu kei te tono a Baden Barber hia mana o Ngāti ka hungunu i tōna iwi, kia whakahea i te pōtitanga hei whakakore i ngā wāri Māori ki ngā kaunehera ārohe. A kāti koera ngā taioro o te wā, nau mai hoki mai ki Kapu Tairawhiti. I tēnei wiki tonu nei i tai atu mātou ki te whakarewatanga o Ngā Kōrero o Māhaki Reo Matatini. He raupapatanga pukapuka reo Māori nā te Aitanga-a-Māhaki Trust. E whakahoki ana tēnei kaupapa i Ngā Kōrero tukuiho o te iwi ki ngā Tamariki mā te ako pānui tuhi a whakaraupapa. Ko ngā whakaahua o ngā pukapuka nā ngā ākonga toi o Te Kura Takiwā o Te Karaka. He kaupapa tuatahi tēnei mo te ao. E whakakotahi ana i te reo Matatini me Ngā Kōrero o te iwi i runga i te ngākau Māori. A kāti, kia mātakitaki ake tātou. No te Aitanga-a-Māhaki te reo rāhiri mo tēnei kaupapa motuhake, arā te whakarewanga o Ngā Kōrero-Māhaki Reo Matatini. He raupapatanga pukapuka reo Māori tuatahi o tōna momo i te ao. Hei tā te kai tuhi nei a Nicky Māori e Kohere Smiler, he haerenga roa kua takahia e ia, kia taimai ai ia ki tēnei rā nui. A lot of our whānau couldn't read. They stated that they had trouble in education and so disengaged. Now, many of them also said that they didn't have any idea about speech-language therapy, communication support or speech-language therapists. So with that in mind, we needed to do some preventative stuff. Prolong that sound, make it continuous. Right, ka pai. E hara i te mea nānānake te kaupapa i whakatutuki, engari nā ngā ringaraupa maha i oti ai te mahi nei. What's really awesome about these resources is that they are going directly into our homes and into our kura, and they need to go further afield than that into our hospitals, recovery centres, because the work and the magic that's embedded in these resources are all about our capacity to speak ourselves, our tipuna, our histories into the world. If we cannot speak, if we cannot articulate our tipuna voices, then our stories stop. Puta ngā hua o ngā mahi i oti i a Nicky Marie roto i ngā tauko taha atu nei. Hara i te mea he whakaro poto, engari he omanga roa. E anga whakamua nei te Aitanga-a-Māhaki roto i ene o ngā mahi. O mō taku whānau ake, mō aku Tamariki, mō aku mokopuna, kia mōhio pū rātou, ki ēnei kōrero tuku iho ngā mātua tīpuna, hei tīpare, mō ngā rā e tūmaine. Ka whakawāte i runga i te ingoa, o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Rōria ki tō ingoa tapu. So Nicky Marie come over to the kura and asked us to do some drawings for these books, and you know, like a lot of other competitions and tono they come in. Now I went to the ones that already just draw. They just draw and draw and draw. So just with Rakoi's one with Tarakiuta and Tarakitai, draw us a character. It's going to represent twins. So he came up with one, had this little you know, those rugby players have this little rat's tail thing. So you know, so it's coming from a rangatahi, eh? So I just got to work and just had a vision in my mind, and then it turned out to be this guy. And then the next day had to draw another guy while watching a movie about the twins, and then I just had a vision of this guy. I like everything about how they look, because they look pretty cool, and the things that they do is pretty mean. Ka nui te mihi ki te hunga I whakatū, I tuhi, I tā, I whakaahua hoki, kia puta mai ai ēnei taonga mā ngā uri whakatipu o te Aitanga-a-Māhaki. Smile when you read my books, please.
Ka nui te mihi atu ki a koe te whanaunga Nicky, mō I whakapau wera ki te rao ngā kaupapa rangatira. A kāti ki ngā tohu huarere I nei. Kei te haere mai I te ua ki te Tairawhiti, ka ua nui ki rua tōria a pōpō, me te tūpono ka pātu hoki wetahi waipuke iti. Te kaumawhitu te pāmahana teitei. Ka kāpua te rangi I tūranganui a kiwa nei me etahi ua iti I etahi wā ko te pāmahana he rua tekau mā tahi. Ka hauhau te ata ki here taunga arā ki te matau a Māui. Ka tau atu te ua I te ahiahi ko te pāmahana teitei tekau mā waru. A kāti, kore katoa Ngā Kōrero I te hōtaka o Kapu Tairawhiti I tēnei rā, noho ora mai. Ko te reo, te take.